Bingo. Wow, lihat teman-teman, ada minuman boba warna-warni, warna hijau, biru, merah muda, kuning, dan ungu. Kira-kira Dennis kalau minum boba berubah jadi apa ya teman-teman? Wow, si Dennis minum boba berubah jadi Spider-Man teman-teman. Widih, keren sekali si Dennis. Kira-kira Pak Sani berubah jadi apa ya kalau minum boba? Widih, kocak sekali. Berubah jadi apa teman-teman? Wow, si Susanti minum boba berubah jadi ondel-ondel warna hijau. Widih, keren sekali si Susanti. Cek Gumel minum boba berubah jadi Boboiboy Gopal teman-teman. Waduh, mantul sekali, keren. Upin minum boba berubah jadi Ultraman warna emas teman-teman. Wah, keren sekali. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Kakak pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.